Danas se navršava godinu dana od smrti velikog umetnika Đorđa Balaševića, autor najlepših stihova. Preminuo je 17. februara 2022. godine i svojim odlaskom je ujedinio ceo Balkan. Ljudi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Hrvatskoj i širom sveta okupljali su se kako bi odali počast piscu i zapevali u glas njegove stihove. Balašević je sahranjen u najvećoj tajnosti, u prisustvu najbližih prijatelja i članova porodice, a njegov grob danas će obići samo najverniji fanovi. Kako je nedavno saopštila Đoletova ćerka Beba Balašević, porodica neće obeležiti godišnji pomen jer se svog oca, muža i dede sećaju svakog dana, a ne samo 17. februara. Obeležavati dan kad je neko tvoj otišao sa ovog sveta nije nešto što se ikad praktikovalo u našoj kući, ne zbog nedostatka poštovanja, nego upravo suprotno. Tog nekog sećaš se svaki dan, sećaš ga u bezbroj malih dnevnih događaja, od ulice kojom ste prolazili, pesmi koju ste komentarisali, sportskom događaju, susretu sa zajedničkim likovima i nije ti potreban taj datum u godini da bi obeležio svoje sećanje na tog nekog. Od svih prelepih i predragocenih dana koje provediš sa tim, nekim gotovo je uvredljivo obeležavati baš taj dan, poručila je nedavno Beba Balašević na svom Instagram profilu. Ona je otkrila i da porodici Balašević smeta što fanovi pale sveće ispred njihove kuće. Dakle, samo za one koji drugačije gledaju na sve to, svećama je mesto zna se gde. Imate poštovanja i razumevanja prema nama koji živimo u Jovana Cvića. Mislim da nema potrebe dalje da objašnjavam zašto te sveće imaju svoj pridev koji izbjegavam da koristim sada, ali odnosi se na lokaciju, a to nije porodična kuća.